Partakan yun na pantay agwalay jay Apayao. Alas 4 pa lang at di parbangon ay kat lumakat kami. Itinagan ti rambutan kin lansones ay kat napasurat na ti kabsat yung nga inora. Ay na nagpintas si kayo. Nalagip ko tulad yung Malaysia. Takastoy no kastang mapang kami dyan kenting Highland kin Cameron Highland. Kandamok lang kami di mapan itiis mga ignorante manin nga ti kabsat yung nga inora. Awanin agkukurot dagiti kakadwakan iso nga binalak iso da nga suktalantan agreg dagiti or-orat da. Baglakit nila nagpintas ti view nga makikita dagiti dadakkel nga mataktan ni aglik-kulik ko nga dalon kinagatidog nga biyahe. Ay, apo sa wakas nakadaan dagiti kakabsat yung napuno ti orat. Tikin atidtog ti biyahe nga kung kunakon nga ina sumakit nagkukurat-kurat dagiti or-orat dan. Iso nga napalalo unay at tiragsak dagiti kabsat yung inorat idi nakadanon dan. Nagado nga kay kayo nagado nga mulmula ay nakatira kabsat manin na dagiti kabsat yon. Amo yung matay ti kabsat yon. Kasta nga talaga ti kalding. Anak nga rin nakatugtog ay rin og giana kon tanay dagiti dadakkel nga matakat nakakita titigi kas kada sili kas kada dimaan nano ditan ay nakatarinog yan akon alatira kabsaten kasta nga talaga ti probinsyana ngem na pa ay nakarinig na dagiti titigi ka nag-ukurot damot tun kakabsat ko nga inorakoy rapit nag-cute ka kasing cute mo ni probinsyana ng Ilocana ay na dagiti bashers agkurapot ba't man ti magmuging dan awanin tin inanan dagiti kakabsat yung napunod orat kat kayat dati agwalay taggakatol ka no dagiti saksa ka na ay kat uray mo dagiti kabsat yung inoratan kahamot nga na ginanan ay nakat nagpagnamutan at abaring makakita ta nga nabukrad nga tigdigi. Napay nakarig na tanay pumaypayong damutan. Ngem dagiti kakabsat ko nga inorat kat daytoy nga talaga ti maysa nga pakay da mapan agbatok mapan aglangoy-langoy. Iso at humabol na kung tawo mga arte masapulak nga tigdigi kas kada uong dita. Naragasaklat di kabsat yung nga kalding ore awan ti nasapula na nga malamot na. Tani nagmayat mo tayo di makikita dagiti dadakkel nga matak nga kunakon kinalamiis ti tiyempo nalamiis na klima kakabsat ko nga inora. Ngem tamuyo kat kasta-kastalat nga sumuko tayo di kabsat yung nga kumaldi. No. Awan ti popularyo ti sumuko anya ser-serbi dagiti nagdadakkel nga matak nga kuna. Nakitak na anti nga galala ti bulong ti parya kas kada balangag ay ket intira kon nga mabalin nga kunak nga awan ti maalak nga gulay. Ta iso ti kanan day ti kabsat yung nga kumaldi nga kung kunayo. Sa wakas finally, nakabirok na ti kabsat yung nga kumaldingan ti malamutan ay kat pauli taragsak man oray na insala-salan. Kanya, kaya ko di kasta. Awan na balinan na kita alipores ko di ayabak isoda nga tumulong da. Alangan garot nga siyak lang tagrigat nga agnat natin di takot nagrarawot da. Dati luging-luging ako dati kabsat yung inora. Naglalang to ni dagiti naalak nga balangag kasing lang to dati kabsat yung inorat. Washers! Ay nakatrag-ragsak dati nga mahilig ti gulay di tantanay maagkakaiwara tinatig nga manok. Alaman nga rad na makatukma kayo tatadita nga kung kuna. Makatukma kayo itad ko jabudong paryakit natangan kayo pa'y tirang isili. In 1, in 2, in 3 paun maglay ni kabsat ni inuraten. Naman sa lang nga tukmaan na nakaduha pa'y. Halatang nalay nga tumukma ni kabsat tayo nga inurat. Let's party native nga mano. Dati native at tamot syempre tahang nga native. Umay kayon tani agmang inasal tayo. No, palalo una tibang luna si katanay permi. Umayamuungon aya dagita ti makungkuna nga masida. Kas kada bangos kin aglalaob ditan. Dumakkel man ni ti buksit ti kabsat yung inorat dito yun akong kunakon. Gapugaro ti promise ti kabsat yung inorat nga makatukmada ti native nga monok ay kat tinatangak iso dati bulong ti sili. So nga tira kabsatan. Tan ko na, pinangananin, nalakit, sabaw na palang oray na nagyeli. Paunang ragragsak ti bukbuksit, nagidi kakabsat ti nga inoratan, taglalo na nagrarawat na si kayo, dagita nga itsura ti tao. Ay, nakatkurang bay di may sa kaldero, ngayon na po di taa. Solve na solbon, ti buksit ti kabsat yung inoratan, ato ti powers na nagsapol ti malamot ti taglawlawon, pati rabo nga na pinakawanan. Ala sige, kakabsat ko nga inorat, tira. Alaan amin nga mabaling nga iyawid nga malamo. Oray karatubon ni sambi nga pinakawanan tanarigatan baka sa bali pwede makinabang. Nagmayat nga talaga si kayo ti dadaktal ti matanatan na inakitak na dago sa ipon ti lansones. Nagatubungan na kinaloongan si kayo. Nga mabaling nga kumaramanan. Ta iso ti may isang rosnape nga sumurutak ti Apayao. Ay na nagsasampit si kayo. Pero timpakadak yung titipon na. Kaya nga mabaling nga kumay raman ang dagiti marites. Ay kat damay-damay yan. Alay ito yan. Kapsat ko ngayon rat.
tatakot at datay mo dito punti rambutan. Nung dito punti rambutan, agad anak nga mabutang dito ita. Aminan, amin nga alipores o adda dito. Yun kita talaga nga. Gatango min dito kabsat mga inurat. Han nga takson nga kasi lansones. Haan nga makururay dito dakkel ngiwat kun sa ay katira kabsatan nga kabsat mga inurat. Hindi ti ko lang nga naamuan nga tirambutan gam kat adati talo nga klase. Adati kung kunada nga mulmol, adati kung kunada nga tuklap, adati kung kunada nga ar-ar. Iso nga today is the day. Ramanan day ti kabsat ti talo nga klase ti rambutan. Raman ti ni mulmol, ni tuklap, ini ar-ar. Takitaan tayo man kakabsat ng inurat na asin nungot lang kanya dati mas naimas. Dahil ito tinatutunak na tangal daw ni mulmol kasla bukol ti santol nga mulmol mula mga sumurot nagiging anyaman dita ni tuklap no kagatom sumurot tayo okis ti bukol na dahil tati kagurgurak klase kat ni ar-ar kat juicy. O anyag pili kayo kakabsat kong inurat anya ti mas naimas kanyayo basta ay ti kabsat yung inurat ikay kayat na ni mulmol. Agduduma tayo mo't kat ti taste nga kunada kakabsat ng inurat basta tayo ti kabsat yung nabun na unay ti urat ikay kayat na kat mulmol. Nagimasin ani mulmol ang kong nga ininggaanin kakabsat ko nga inurat tira kabsat tayo ti kabsat yung napun na ti uratan. Eat all you can, harvest all you can, pick all you can. So nga kakabsat ko nga inurat umay kayon tamoy dagiti kakaduwak nga marites ng buhay ko binanat-banatan dan paunay-unay ti ragsakdan nga makaigam kini rambutan kaya't da kanun ni tuklap. So da tuklap basta siyak ni mulmol iso ti kayat ti kabsat yung nga inurat. Kami gargining gaanan sinako Sako tinalamin tanag burarog kami ti rambutanen.